Hello papagayam, advance Merry Christmas, iti tunggal maysa. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Isagot mi nga ron ti part 11 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Isurat ngayon tayo ba sa wano'y drama itakat manipod ka ni Mina saan napudpunno anagan. Kastiman isurat ni Pagayam Mina. Dear Manang Biyanang, may saak abalo. Adaman mo't kayat ko pa'y drama kan ka. Saan ko la kapadasan na ito'y no dikat kapadasan mi itikabsat ko apadak metla abalo. May papanday to'y itilalaki ana boyfriend me. Rugyak ti agsalaysay. Ne, papanan nyo nanang. Mapadak man iji kampusan tao. Sarong karak man ti tanom day di amang kong apong mau. Ni, nakalagip kay man. Itaman pa'y. Naitagtagainop ko ngamin iti rabi ay. Ay ayabanak ka naw. Kuy-kuyugan nak ngagpasyar. Anya? Sa balay ti ipasimuda agday jay. Kas lakit din ay ayaban na kung itinag kay sabiag ay manjak mata. Kakaiso na ngawan pa'y saksakit kaw. Jak pa'y kayat ti matay. Nanang, Iso nga inakman mangitog kal iti kandilay di pansyon na. agawid kayo nga rugje probinsya, nanang. Kapilitan ah. Naimbag na malagip yu pa'y tayan ti pansyon day di apong. Kanabayag mo na di kay pimas pa siya rijay. Sigurado na sa mga ti pansyon na. Isa pulik ah. Unaw, ay kuyugan nakjo na. Tapno adda ka doa. Sige, kapadasat tagpakada iti busme. Taglangan nakpay lang arod iti trabaho, nanang. Papanan nyo nga gina? Mapan kami ijay probinsya. Tasarungkaran mi ti tanom day di amang ta, manang pilang. Umay ka. Ay kay ito na. Ngam iplit yandak tanay. Jak pa'y naala tayo pensyong ko. Mapantayo ka da Juna. Aglugan ta iti lugan da. Isaw ti agmanihaw. Wen manang. Sige nga raw. Pipiabasit no ni Jonah ti agmanihaw. Tana inayat. Saan akas iti asawa na. Nakaparpardas nga agdrive. Sa dino ngayon tayan di pansyon ni apong. Wen nga raw. Nabaliwan mo't nga minon ti style ko kampusan ta. Uwang nga raw Biyana! Kinimadong ti pansyon di daw. Nagdadagkadan. Tinasayaat. Agsisina tayo nga agsapaw, Juna. Si kaditaw, tasyak ijay. Si kamot ijay abanda manang. Ay sana. Akuyog tamina. Ni Jonah ti sumina. Sige nga raw. Ijay kan abanda, Juna. O sige, nanang. Agpukaw kayo, no mapukaw kayo, ah. Ay na, amang miilpidyo ay di nakadialalaan na. Kaya't ko pa'y tiagbiyag. Ubingak pa, amang. Iso adi nakadisok-sukunan. Kaya't ko pa'y matiag papas nga agbiyag. Kas may sa abalaw. Tamo mat no kasano ti stress ko iti di manugang mo. Iso nga ginjoyak pa'y mata. Di nakpa'y suksukunan wan. Pangasay amang milpijaw. Wait, amang milpijaw. Di na kami pa'y lasuksukunan nga agkamsat. Takayat mi pa'y ti agbyag. Nanaman mi pa'y may dagiti pensyon mi kinimida Kasta mag-time ti kinabalo may. Tagpada kami ngarot kini ading ko nga mina. Nakatumpaw iti antak nga asawa. Ang mingal video Auntie! Mina, saan na dito ti pansyon ni apong? Ha? Sa dino nga raw. Kaisuwa na ito siya. Iti day dya banda. Sa bali day ito dungdung awan nyo. Ha? Kanunagan na mo dahito yung nakasurat dito Ilpijaw, pati ti apelyido, parehas. Sa bali nga rod, ante. Kitaan nyo matis piling na anay sa balay. Kan El Pedro Senior day ta. Ha? Ha? Ay
Ay, Mana! Senyor mo't nga agpaisaw. Biyana! Ay, Diyos kay, kunak ano iso da ito yung tipansyon ni Apong Mau. Ngala, umay kayon. Nabiru ka kung tayan ti pansyon ni Apong. Aday tan ti pansyon ni Apong Elpidio. Aywan, dahito ti gusto nga spelling tinagan da di tatang Mina. Wan nga raw, manang. Hay. Akit, ituloy yun at agdong aaw nanang. Ante, Ah. Diyak mo't makadungaw. Uray siya, makaiso mating. Kasabali gayam di dinong awan tayo di apanchon. Wan nga raw. ala, agkatawa da kayo din. Gumatang tayo iti babaw, itagparti tayaw, anak kaw. Ha? Apeng agparti tayo nanang. Wan, tapno masumang tinay tagtagainop kaw. Ti panang sukon ni Apong mo kanyak. Diyak pa'y kayat ti matay. Anya? Aw, at iti kwarta. Naala kon ti pensyon kaw. Nayunam ta kurang dayta anak kaw. Oh, ataw, nayunak ti kwarta, Mina. Tapno adamo may tulong ko. Alaman nga ron manang. Thank you ah. Mina, asino day di ala kay anak kabado itinalabasay? Diyak nga ron amaw. Itay pa'y lakit kita. Ngam diyak mo't amaw. Kaduan sama ni Rongkilyo akaruba tayo. Kun nga raw. Isuda mo't ti agab-abay amang mangan. Ay, nan, tasit gakman. Tadamagak no asinaw. Ay na, ingkaki di asikaswan dagiti agsangpet a bisita. Siya kundi mapanmang damag no asino dayta. Angkel ko te kadwak na. Naira na pimasyar di tabalay. Iso nga inawis ko matan nga umay makipangan. Ta nagawis da Diyo na nana. Ay kasta ka day. Wina, nadamag ko lang Tadamok mo lang amin makita to'y ulitag mo Rongkilyaw. Imay idain, ngam saan nyo nakita nana? Ay, kasta. Ay, mangan kayo lataan, kapsat. Di ka agbabae, mangan kalaan. Ay uwin akabsak. Agyamanak. Angkel, iso ni nana bilang. Isumot na angkel ko asuto nana. Ay, nice meeting you, Sutaw. Kasta magking ka bilang. Uli tagayam ni Rongkilyo day jay. Wain ka ba, guys? Sa di na kinayaban. Tapno na amok mo't manang. Ay na, busy ka idikalman, iso adikan inayaban. Kahit nagamamo kaya. Wain mina, kat amaw, balugayam day di asutaw. Aya, padata abalaw. Wain, isumot timbaga na kanyak idinagsarita kamay. Inala na pa nga ro ti cellphone number kaw. Ha? Apay ngayon nala na. Njak amu tiksmitin nak siguro Anya. Nanang, papanan nyo. Inak man ipadigo dagiti nabati di kalman anak kaw. Sayang, amangan numapanglaws. Ni, adapay lang nabati aya. Awan samot dun. Impabalkot tayo amin di kalmanan. At dapay mo't. Inak ito dang tasayang matlaan. Pangtadan nyo ngay. Komporme ah. Di ta kasit ga nakaruban na, tapno di kayo madayon. Di tayan daman ng saling. Ay na, saan ani saling? Iso ti kaadwan ti binalkot idi kalman. Iso man ti kakaon. Itad kumot iti daduman ah. Hello? Umay ka man padigwan iti karnay kabsat. Addan ni Rongkilyaw? Ay, awan. Rimwar kabsak. Aya, si kalangarudan ti pangtadak iti daitaw. Ay, agyaman nakakabsak. Ay na, urayo mong ti malukong mo, ta ibalis ko beeg. Sige ay, sa anak mo't kitday ngagdardaras. Ay, umunag ka pa nga ro, kabsak. Anya naga mo ka din? Mina, kabsat ko ni Manang Pilang, di padak abalaw. Ha? No kasta? Balo ka mo lang, Mina. Wen,
agpapada tayo abalaw. Ay, hadang harog ka doon ka ba ano Kabusa mo gayam ni Pilang. Isumo lang agkaruprupa kayo Wen, ngem ubingak iti 5 atawon. Kung nakili ano, agkambal kayo. Ay saan, Suto? Alala, mabilan, ta ibalis ko, to impadigom, Mina. Yaklaim pagaraw, agpinpinsun kagayam, Mina. Wen, Suto. Impagman, ngumsak, manalo na klahe. Ado siguro timula man yan. Idi ngumita, awalan, nalako kami na ina. Narigat ang garden ita, taawan danaw. Kasta aya. Ewan, mabaling alain ti cellphone number mo, Mina. Ay, katun na. Day talaga yam. Sure, Suto. Diyon na ading ko. Adda madlaw mo, kadananang kan antipilang. Apay, anyat nadla mo kadakwada manang bilen. Sumanil pundamatan. Awan lakit, jay cellphone da timulmulong linganda. Di da pa'y makawalisan dito balay. Saan akas ide akanayon ti panagwalis da. Anya nga tayo tinadiskubre da iti cellphone da. Apay akas lang na adikdan nga ag cellphone. Wano agi games da. Saan samad? Kasla damat katetex da. Tatumanagtak mo ti cellphone da. Aywan na niya. Pasaray makitak ita nga umis-isam kat no kas di nga ag cellphone da. Ang asino nga tangay ti katitex da. Nay, nagpapukis ka maltmanang pilang. Weng, taada ka dit ko itang aldaw. Kadait, no kasta. Adamat tanubyaw manang. Weng, ngamjak ibagbaga no asinaw. Sana mabalin nga ibaga. Secret pay laeng. Anya? Agpadat ang arod amakidate ita. Adamo ka dit mau. Wen, ngam intun malumpay. Isumulaan nagpakulot ka manin Ita nga agsapa kanya. Isu nga umuna akon makidate. Ala, enjoy man ang pilang. Ulitak Pilang awan ko mati pangipagbagam iti may papangkalata. Tadyak kaya't amaamuan ti kaanakak. Ta sigurado alabdanak niya day. Di na ngaming kaya't ang mga sawak manain. Anya, taapay kanungay. Diyak amu man iti day diyak anakak man. Namin aruak ngamin ang analukaw. Suwa di nang kaya't makinayata manain. Anya, di ka madanagan. Tadi kan tulukuan sutaw. Kakaiso na nakasarakak manin iti juwa. Paluspo sa kiden. Intang nga rin mga nang, mabisina ko. Sige, agpapasta amangan iti agkakaimas ita. Iso na lang ta, awang kwartak, ta sa anak mga agpinpensyon. Saan a problema day ta sutaw? Siyak titaya. Nay, adda ka mutan manang. Nalpaskan anak hiday. Wen, Mina. Kay, kumusta ti date mau? Ay, mayat launay Nagragsak ka ba, guys? Kahit rumwar ka kadimutan. Una, tainak man mo't makidate. Nanamak man mo't ti ayat iti may kadwagon daway. Kakaiso na nga danangayat ka na tao. Enjoy ang mata. Wala, enjoy ang Mina. Pasensya kan sutaw, naladawak sa. Okay lang. Awan problema, Mina. Napanak pa namin nagpapukis. Nay, nagpakalbo ka mo ang agpaisawn. Pati tay naraber nga iming kan barbas mo. Pinakuskusang matan. Wala, tapno preskaw. Sa bagay, bagbagay mo matkit, day. Ay, thank you, Mina.
Nagpintas ka mo, kay. Magbagay mo, takulot mo, ah. Ay, thank you, Ay, Para kun kaday ta akulot ka. O anya, inta ka di mga anak. Maramdama pa. Nabsuga pa. Inta pa'y laagpag na pag na, Jemol. Ag-shopping ta ko, ma. Awang magkwartak. Sa sana mga agpinpinson. San akas king ka? Di ka madanagan, tada kwartak. Malain tag shopping, gatangan ta ti kayat na. Ay na, nakababain, Mila. Ay na, awan tirumbang apagbainam, taagayan ayatan, agasawatan iti mabiait. Basta ilimot na pa'y latilasong taaway. Awang kumati pang ibagbagaam. Wen, danag mo na yan. Imbagak nga danubyaw. Ngamjak imbagbaga asika. Maikarim ka day, nga oray anyan mapaspasamak it. Awan to kumati pang ibagbagam iti maipapangkadata. Wen, promise, Soto, my love. Ay na. Ay na. Agpada ta abalikid, Mina. Saan kakadimot ang makaturaw akas kanya? Saan nga ron manang pampanunutak ti boyfriend ka? Agpada ta, pampanunutak mo lang ti juwa. Anyamot nga iti lang at ijuwa manang. Tall, dark, and handsome kaday. Saan? Small, dark, and handsome. Saan ang natayag? Ala, uray jay boyfriend ka. Saan mo't la natayag? Agkad-kadakkel kami laang. Aya, manutawon na ngay. Inauna iti talo atawon ngam siya. Ha? Ala, pati tawon, agpada na. Un nga, nalukmag kaday. Nakutong, wano katamtaman. Nakutawng, ngamdakkel ti tiyan na. Apay ngay, agpadpada mo dagiti nubyo ta. Apay ngay, kalbo kaday. Ay saan mat? Lampaw kan barbasan. Ay, salamat. Sa balay. Apay, kalbo niya boyfriend mo. Wun manang, kalbo amin. Anya? Ne, kabarbaro mo ta sapatos, pantalon, bado kin kalugong yung kay. Why, inurigalo na. Asino ang kay? Isuga. Basta, adda nang irigalo. Sana on, adamang regregalo. Ay, Wang, kaano nga gawid kayo? Tagurdirak iti daing ayawid yaw. Ay, sanak pa'y gagawid ka na kaan. Dituyak pa'y lang. Jak pa'y nalpas nagbakasyon. Ha? Sige nga ron, angkay. Hello, Soto. Apay ngay mawag ka. Damagit ko malaang no, nagpension kan. Pan, kaalalak laing itay. Umarta nga ron intong bigat. Update ta. Sigay, agsapa ka day, wano malam. Urag sapa? Agawid ta masapa. Tada pa pa nakitimalang. Sigay, si katimakaam mo. Sots! Hello, Sutaw. Hello, Pilang. Nagpensyon kan? Wine, akita ta inton bigat, kayat mau. Uwan, Pilang. Di kamay lang kumatikay kung ibagakan ka. Saka mailiw ang malinggeng ka. Malam Wan, sa ada pa panak iti agsapa. Sige, si katimatungpal, sute. Manang Pilang, asino ti akin ladawan di taming mingmingam. Ay, di mo mabalin akitaan day tao. No kayat mo, agpinakita ta iti ladawan ti boyfriend ta. Ha? Saan nga min akayat tinubyok ama amuan ti uray asino, ti maipapan kada kamay. Ha? Ala! Agpada da itinupyok manang. Ilimlimid mi mutlaang ti relasyon may. Taparitan da ngamin amakiin na yat. Anya? Alan
kita day taladawan, ta kita tiladawan tinubyaw. Sinigawat ko la day jay aladawan na, di na kayat nga itad ng pinilit ka. Ha? Sige. Agpin nakita tanga road, Mina. Ngam agkarika nga awan pang ibagbaga Wen, uray si kamot Agkare ka manang para kadatalaang adwa day tao. Wang, danag mo na ya. Sige nga raw. Agbilang ak ititalaw. Taggidan ta amang iparang itiladawan dagiti nobyo ta. Sigay! May isa. Dua. Talo. Paday ta. Ha? Ni Soto, ti boyfriend mo, Mina. Un manang, sika, ni kadimot suto tinubyaw. Katwang! Ay, paingay! May siya lalaki tinubyuta, Mina! Ayan niya, Uncle Mahong Kilyaw. Ay, nagawid din iti lugar da nana. Tapi nagawid da antik na asawa na. Anya, asawa? Nukasta, at asawa ni Uncle Mo, ama ng lilaw. Saan abalo ni Uncle Mau? Saan nana? Nakasarsaran ta ni antay. Anya, ha? Talaga gayam ama ng lilaw dayjay nga ulitag Mau. Singirak, dagiti nagasgastos ko kankwada. Ay, uray siya mo Singirak ti awanan bay na lalakay. Apay? Anyat inaramid na uncle ko kada kayo, nana. Ay na, nagararamid kayo iti sakit ti ulo yun, nanang. Auntie, nagkuna nga na makiboyfriend kayo iti san yung amam mo. Awanan ba inday jay? Isumot lakas taunay apan ang bilin na kanyak. Ajak kano ibagbaga ti may papan iti relasyon may. Adamot gayam asawa na. Ay, nailaw anak Pinamati nak ti lukaw. Naimbaglakit dain. Tajak insuko ti kinababait kan kwa na. Nga uray kaskasana. Uray siya bet Uray balo Diyak magkayat nga erukma adagos ti kinababaik Nala, pag nakman nyo dayta, napasamak kada kayo. Saan nagaputa da ng kidday, wano nang pasablog kada kayo. Mamati kayo matadagusan. Nawatan nyo. Wain anak ko. Wain ka anakan. Nabainan kami iti kabagis ko kan ni Jonah nga anak ko, manang mianang. Tababakit kami, ngam naki-boyfriend kami pailaang. Iti saan ang nagbayag na damag mi na stroke kano ni Soto, kat naka-wheelchair kanon, ta saan na makapagnakan saan una yan ang makasao. Dahit hangarod, ti kapadasan may ngagkabsat, asaan may amalipatan. Alakastan, tuy pagayam mo, Mina. Awan matdakas na kat, no maki-boyfriend kayo iti kabsat mo. Nagpada kayo mat anawaya, tabalo kayo mat nga rod. Tatay ko nada nga rodan, awan innubingan, linakayan, wano binnaketan kan ni ayat. Iso na laang, ta nakatumpong kay matitilakay, mananggondaway, ananggondaway kada kayo. Ang malapas at tibiyag dayta, ti panagbidot no dadduma. Panagbidot, apakadawan iti adal, wendo leksyon. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Mina. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat mo in your nose para iti script, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay drama itakat manipod, kanipagayam tayo nga ebang, sana pudpuno anagan. Kastoy ti kunana, dear manang bianang, kayat ko pa'y drama daytoy, akapadasak,
tamo ka makaitad adal, kadagiti padak adumdumngag. Adda ngamin ugalik ide ano adda makita kiti padak a tao, apalak kat jak itulok a maarta pandak. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw kat nakalaslastog day ta kaaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasing pumadananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingput ken aging hahambol, ngam kinapudnuna, pasikat day ta kaaruba, jak korsonada ti ugali na. Jak amon no niya launay ti kagurgura yung kininanalay da. Nasingput mo ti ko na. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot ang uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasin sado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldo yo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak namin nga agabroad ka. Di mo mat kayat. Ay, mabutungak, friend. Ma, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo kad. Iso nga inlasi na kiti lipstick na. Kanday to'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da na ng kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga na nalayda. Kayla, friend. Kas kalagpalpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin niliw ko nilay ka. Ngaminig kandak matitikakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalagbibisin nga main. Awanan na, ad-addaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo't No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Ne, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo data. Wag daytaw. Ngam slightly uslaang. Kasla ka barbaro pay laang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bali ang pagilyan. Lan, tayo nagkungaro din. Ay saanan. Dito'y napailaang ruwar. Anyat electric fan ang dito luar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito luar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Kuno saan? Idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Saanan. Dito'y pailaruar. Tipagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka ang lakay. Woy. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. Mayat pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mutla day ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapol nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw.
Nala, yung nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar, ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Ditay payla usaran. I-display tayo payla dito'y. Anya? Naglawag a makita dita kalsada kahit. Ante ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot. Kagawaan mi dagita. Saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga dada ito ruwarte balayaw. Tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Apay, dagiti la di abroad ti anak na ay ti makagatang iti kakastakangina. Uray siyak met kabaelak met, Darya. Di ka pa ilang araw ilako na kita. Tapno ada serbin ang nakadisplay dito war iba. Ay nasanan, ibagadan tupay nga grigrigat tayaw. Nakarkaro day tapasikat akaro ba tayaw? Ay na, pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti madi nga ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanan sa daw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan niyo? Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuwan, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatang kula itinalaka. Sagbaba 20 pesos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumo dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Gadaal dagita rilaw? Tagtagarya. Wen, iso analaka. Tadadakil dagituyin. Masapol ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wano agpalpalangguan. Ay na anak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanilata. Ikatiman na kita yung bitin mo di taadi aril-rilaw. Uray ko mano di tao nagtipangikam ka na kita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayan. Nagbay na kuma. Kaya't kumit lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat ang bakbakitan. Uray ko manusan adadail na kita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti ril-rilaw ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay mo yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw. At dayta ka ba na madlaw nga daapal mo king kuana? Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na. Adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw ti mangmang ta di ti kwarta na kuana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Ta saan kamay abak nang. Basta,
Jak kursonada ti ugali na. Na. Limas taog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan agpakulay iti buok na. At dan samot ngamin boylet na. Jak amo Susabo. San man at ilalawlaw at mababakitan? Tila at atabam. Intul at damakangagking ka. Kaya't mo timay garam. Ay katpadasan da ah. Sangwa kita. Ibang. Ay so, sanak amabutang. Dioray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau. Sa anak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Iso nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga ay akastamot tanti ibagbaga, mare. Nariga, tagpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilay. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw. Amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampantay, Layda. Saan akanayaw nga dakwartam? Pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato ah. Ay, wan ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan. Ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, tapangikak iti mapalingki dayta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud ya anak ko ng mabuti nga kun nga agmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak nga ag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabaga kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito'y nakaparada ito'y parangan yung nga na naibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to ah. Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko. At dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada. Tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma akaaruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi da aglaslas taw. Tatibiyag, kat kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw? Bumabadan tumulang. Ni, kaslada kagurgura yung akaruba yo ah. Ay talaga nga da. Nakalaslas-tog nga main. Iso akagurgura. Tang, apay nga adda di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Kung nabayag samutan na dadaal day ta. Jak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na nga inyag dito yung balay. Jak amo, ron niya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Jak amo. Jak agdamdamag. Makaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya, atila pa kasikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibyangan niya? Manakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikaskaso ni nanang tatang. Ang mga no adda nga abungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabihit. Ay na, Mana! Inak kanuman awawiran dya po iti abroad. Ay, happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay, mala. Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige.
Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid ak. Sapatos ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni, papanan nyo ayan na naibang. Agabrod kayo mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may nga anak ka. Aya. Inak man iliwan dagiti apo ka. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak taw iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay katuan na. Apay, dagiti laad da anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao Ha? Ay, kompormento nga ro dan no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taudlad tan itapuso yo. Ammom anang ina ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladong balay. Ayaw ang baon. Talagasan ka nga agpaatew ita apaalam akarubap. Apala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay na, nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw nagpigsa. Narigat ag biyahe no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalapod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite nga mapalid yung Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Uy, indis kitaran na nga ron ti pagplite la. Diyak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramidon nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsama ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Ang lang ita. Awan mo tagtatakaw dito'y lugar tayaw. Ultimo dagitay dadael awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringak ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anaimas titurog na. Alinya. Hayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tinantumay jay. Kung ko na ma, natanggan ko matulong. Ganabam. Dahil tangabing ka, talaga palpalanggwad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinahan ka saan? ay saan alakay, suray. Unak ano awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Kunak no paypayswan ti asawak ti mangisina kanyak ngam pagyamanak ta saan. Maniipod iden ja ko inaramid ti kasi ti inaramid ko iti kalabas. Kat nabayag metan ni Layda akarubak ija abroad. Kat sagpaminsan laeng nga nagbakasyon iti lugar me. Tunggal makitak ni Layda akarubak malagip ko ti inararamid ko iti kalabas. Kat mababainak iti bagek. Aklo nag-adakkel ti apal ko idi kankwana. Ngam idi dayjay. Ta saan itan. Alakastan, ti pagayam mo, Eba. Ala, adal wano leksyon dayta para kan ka pagayam Ebang. Saan nadakes ti umapal, nulakit day tanasaya at nga apal.
Di mo pilitan ti mangartap iti padam a tao, si kamot laeng ti marigataan, iti kasta nga aramidam. Ang mala, pasat tinapalabas dagitan, kat pagyamanak ting kapanangibiglay iti kapadasam. Tapat siya kapakadawan iti adal wenno leksyon daytoy nga impadramam. Bueno papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam ebang. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Ensurat wano inyornos para ti script, to'y pagayam Eugenia Almoite. Agyaman kami, ken Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello papagayam, kumusta kayo manan? Sapay la kumata nakaradkad, wano nasalun at kayo kanayon, iti inaldaw. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo apitong, sana pudpudno anagan. Kasto iti kunana, dear Manang Biyanang, may papani ti anak ko ni Kiko, sana pudpudno anagan, ti padramakkan ka. Talo dagiti nagbalin anubya na, ngam sininsinaan gapo iti ugali na. Rugyak tagsalaysay, iti damo, apan nakirelasyon na. Nasaya tada kayong tatang. Ni Kikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinungpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Agimimo ni tiangin. Ay, unayin day kaya lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmat ijay balay man. Apay, di mo na ay ayatayin dyan nakaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan ti man nangimon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw. Ay, nakita ka mismo, tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano amuday jay. Nakagidan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay, nagkibindaya. Naginakbay daya. Sa makidi, ha? Ahaw? Anda ngamin ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastam la ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka, tatang. Nakarkarong aglalaki, nagsina kami. Awan mabalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumakan kan niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi na ka din ikan iti may sagundaway luta. Manjakon, Kiko. Naumakon. Isong agsinatan. Mala, sorry nga roda, no masobsobra at yagimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isong agsinatan. Ladingitak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amultak. Kaya mo ti 5,000 a pisos. Wano, gismail. Ibagam. Ay, manjakon, Kiko. Uray gaburan nak iti kwarta, no konsumisyon tulat ta tilaklak amagkan ka, awan serbina. Single man nandiyan anak tan pitong. Ay, pinanawanan ni Lota. Kaya anusan na at agbalin a single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag di anak ta. Kasla pimpi man lang nga road. Aganos Kundi asawa iti napintas, kalpasan na, agimon imaw.
Ay papanamki ikaw. Nakapurma ka mat itikas taon ay anak kaw. Inaman sarong karan ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di nga glalako iti barbecue, di kabangiba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Tatang, ay na, waklunan na dayjay, jackpot! Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, gimon-imon kanto manayin. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agimon no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaak kan no napintas to milarmam. Sapay nagaduti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti ramuar ki ikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay may. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno siguradaw nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagatpay dayjay balasang. Tano napintas ti armam. Ay awan! Kanayon to ti panagapay umanan. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manen, Kiko. Ay nainsan! Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumon. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adunto ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap, diyak patuloyan nga raman ni Liberty. Ni Olivia langay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong na kadago sa'yo? Huh? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pay. Nukusta, kaya na mahit. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga rodin, iti balay na. Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia. Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasar ta maawatak mo't no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siyak ti makamoy, ti mapartay. Parchen tayo ginwang ka. Pagsasaritaan tayo nga rodin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal ti panagdenayaw, ah? Ay kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasarmay. Anya? Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Kaysa mga artista hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Santo agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kawan na. Agkaropro pa ng tupay. Iso na siguro, tinaekari para iti tunggal maysa. Bakit? Aywan. Medyo agkakaingas dangag paysa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakkel ti pamatek. Nga isudat ti agkagasat. Olivia, sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaing nga ron nga agsala da ito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Ay, hiyag mo man dahi ta silpon. Ni, apa nga sinigawat mo ti cellphone? Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Kras mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi jay videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Ada lang harodin. Yung magpantasya ka pa'y milay sa balay. Nila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kap-kap na kan-kan. Nulbog ka mga babae? Heh, di kan makaigam iti silpaon, Olivia. Anya?
Diya pailat pagimunam ayakit awan matiagar aram ijay nubyam. Sikalat nagaram kan kuana iday. Saan aya? Wain, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kuana. Agkras mo't iti sa balay. Ha? Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anubyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabos kamat nga agsasaoke ko. Ah, Binuyak lang, ibagamaon nga pagpanpantasya. Saan mat? magpaisumat? Yagmukit ninti cellphone ko. Madya nga ay. Tinabuy-buy iti silpon mo. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya laing pagaraw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabit laeng. Tanay natulagan ti kasaryaw. Saan ka di akasta? Pagsaritaan nyo na impag, ti diyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kasano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti silpon na. Nandiyan ngay. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampante ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawin ako, nana. Diyak kaya tante anak yu. Ha? Diyak kaya ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Akat, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Diyak kun makikasar kanya na. Nauma akon. Diyak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubosa mo. No talaga adinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas na ramid na. Ay, numapayat dan ti lalaki, panawan dan. Gapumet la iti ugali mo ha. Iso pampanawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga. Tiki naman nangimon mo Pagi mo nam amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay, takas ti agimaw kasamay. Dakes no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan ka no di mo ikatantikas tang aramid mo. Apay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubiyak. Iso nga raw, dako ngagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon. Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na ti agimon. Di mon tumot kaya ti pa iso raw. Ala, makamu ka nga raw. Kikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagaram-aram di ta. Tasyak ti agsapol iti asawam, wen. Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay. Sanain, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man daytan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iji balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Sino nga minaya? Basta, mamamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Batch! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrak kayo. Ay, huwan, Batch. Kadwak ni Kiko nga anak kaw. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Batch ko iti high school. Naimbag nga oras yaw, Nana. Kastamay. Ala, sumrak kayo. Agyaban kami, Batch. Bats, iso ka diti ibagbagam. Ay, huwan, Batch. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wine. Tatang,
Apay anya kuwantay di tao. Umay mo arman ni Bats ko Aloyda. Anya? Tila arim nyo kanya. Pati bakit ipaarim niyaw? Shh! Tangiwat mau. Maan ano ko ba? May mayaten ti bakit ngarmem. Ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loida. Kasangsangpit na manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loida. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa adiyo pagkindawatan. Patse ka naragsak kayon to iti agnanayo nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tamang ano nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Agkin natawa na pa yan Hanggang pitong. Ken napanmanen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran namanan. Ha? No kasta? Kaya't namut day ja batch mo. Wayne, madlaw man. Sana narigat nga ayaten ni Kikaw taubing pay. Kain, nakarkaro asan ang narigat nga ayaten ni Loida. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loida ti may bagay ken ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loida ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loida. Ada pa'y laaya mo ag gusto ken kuada. Ikasar ko ni Loida, nanang. Ha? No kasta? Adan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray kapay. Ah, Baybay ang mampay lang day takasar. Na. Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pay laeng. ah. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kwana. Amon na pa'y anaimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon titunggal maysa. Loida, akin ladawa nga iti nakapaskil di ta didingyaw. Nagdaklaro panay kalabigaaw. Ay, iso dayta, day di mamerto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ila ropa na dita. Ay, katuan tasigo din dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Ha? Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay, isumot laeng tinangaramid dito'y. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sanang jakpagan ano akitain. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita dideng. Kagurgura kakikitain. Ha? Malapat gakti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulin. Tapay nga idulin mo. Ay tempay lang aging kay ta. Ah. Ha? Ay kwa, sayang Basta Kiko. burakam day tanay. Kanda kita kabinet nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita cabinet. Ay, basta ilakong. Tadyak kayat nga na pala pakalaglagi pamiti day diyang asawam, Loida. Ada lang arot ang movie mo. Ngayon day diyang pala asawam, ba't ipang panunutan? Haw, panangin solto, tikas tangar aramidam na Ala, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy, tirumbang ka na gito aladawan. Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Na iduldoli mo pa ilada gito aladawan, day diyang asawam. Saan namot la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Aw, nakadkadlaw mo, Loida. Ay, ayatang pa lang aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Wain, tagpay sumang ay supay lati agtartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Ah, Pagibiyangam pa yan, dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbangam amang garaw ka dagita, tasaan tapay nga agasawa, Kiko. ha? Kan oray man agasawatan,
Awan latakar bangam amang dadaal ka na kita. Oh, jaklaim pagarob, kastagayam ti ugalim, na imon kaunay kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin opyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim. Isungag sinatan. Anya! Ay! Awan latagayam kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adame lata. Tatang. Ay, awan manain. Sininaan da ka manain. Gapu iti nagalas nga ugalim. Takasadaw. Pati nabayagan anatay paghimunam. Okay? Nagpaisumangay. Ay, diyan mo ka. Mala. Kastam lata ka rodain. Uray agbakan. Diyak kaya tayo agiritaw. Ta uray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanya. Ay, hustog! Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew, awan ah! Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh! Baliwam nga raw, ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumetlag pa o ti relasyon da, gapu iti ugali iti anak ko. At damat lata dagiti nararam na, ngam kanayon da abastadan, tamo dan ti ugali na. Katita, awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, ti pagayam mo, pitong. O nay mata, nalabos mangagpaiso ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan yumot, ngam no apay adilat ta agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak. Tawam mga rod makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makaamiris tumetlaeng kat agbalbalew. Kat makasarak tumetlat ta iti agbalin akatakunay na iti agnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam pitong. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. En your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello, papagayam! Happy December! Iti tunggal maysa. Kan advance Merry Christmas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kan ni Domingo, saan napudpuno anagan. Kasto iti kunana, Dear Manang Biyanang, may papan kada katugangak ti kayat ko apay drama. Nasingpat dagiti katugangak kanyak. Iso nalaang tanudad duma, sumro ti pinnasugnod da, kat tila aramid da. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Lakay, nakarubwat kan. Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadagiti ninong kanina. Mabit lang ata ni plamplantsag pay lato'y badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pay la plantsaam. Ay, saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Nakasungkit di ta mapantan. Adya, mapantan ko na. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya ba't tabado mong bakay nagalas? Ha? Nagbistida kay tinagayad sa atidog pa'y timanggas na. Kas kala na balkot asumanan. Ay, sukatam day ta. Ay, nagmayap tupay. Puraw abistida.
Awanin ti sabali abadok. Daytoy latmayatan. Manya matikas talang amon. Bakit ka lang agpaisaon? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usaram. Naglusyang kan. Nakababain. Inka pumulod iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay iso ti usaram. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo, gapula ang itibado. Jack nga rod kaya. Kasla teenager to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay, imawag ni nanang. Inakbit ito to'y kawus ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawus mo, Rosalyn. Usaran na ka nga agni ng itikasar. Anya? Agong ungot ka ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Unay ay. Agapaabat ka no. Agsangsangit ni nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Isungay nakman lakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw. Agsubliak mo ladagos. Sige nga rod, bakit? Ay lakay. Pakitulay mo man lang ang tay lablabaak. Tap na mamagaan. Ah? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, inakaw. Naglukon. Inikanak pala itinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo daytoyin ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamat dayta. Saan ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngamno apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isu-asukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta ken nakiteng. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang mati kagayad na. Manjak nga raud. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti magaramat di tano kayat na. Sige, mapana kong tamaladaw akon. Di yun urayan ni tatang. Imuna na. Pinanawan na kaon. Imunan ije kasaran. Ibain na kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka lulita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdanggan. Sikati umadayaw no kayat mau. Ibain nakpaykat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtaer to'y asawa. Ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduugan ka alula iti kasta nga ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay ang kinga dito'y kasaran. Kasta ti ibagbagam. Ay dumundun ka ngamin ah. Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikat ti kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka no ni nanang iji balay da. Napanan na ngay. Saan mo't ngayon imay ditoy? Ay, reply ibagam nga awan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya. Adaman text nan. Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ni nanang yung. Ala, nagtalaw sa mo ka nun. Nagtalaw. Apay ka na. Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Auntie Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kat hangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papentasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamo kada kayo. Anyat serbiak nga beautician nga kanakan yung ay.
Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makamo. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house ta mapanak ije parlor ko niya. Ay, umayak met Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak met tumulong Oray para walis ditan Tinapatag, matulungan kang agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin kay ijay. Inawag ako ni nanang tatang. Nagsarita kamin. Kahit ayan na kanaw. Adda ka no di pag-abangan ti kaanakan na. Ningay Lilian, tayad da parlor na akasinsin ko. Kanyat kukuan na kano ijay ngay. Sumursurot ka no mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Kano na dumamait. Para gatang iti merienda anda kanin Insan Lilian. Apay kano apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod kano kada kayo. Uyawan nyo kano ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidan na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na mo ti kaya na. No kaana bimakit kan lima kay kayon kan ni nanang. Isumati sa nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kawkawas. Diyan nam Ay, managpasugnon mo ni di bimakit. Saan asigo na kasjay? Ay, kastan sa kano ngamin no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkidi nga amin nga kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukasta. Ubingak pa'y nga raon. Ubing pa'y tiriknak, ta sa anak mga arsagay akas itinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni nanang. Teng kay ayaywan, tap nagawi dan. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayat kan saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan ko nga ugali ti mang surot-surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan niyo. Ala! Siya ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kastoy ti rupak idag tawanak iti porte. Konaktumat ngamin kanyayo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawasyo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga ang usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanyayo, ante. Hanya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo datoy para itiru payo. Tapno mapukaw dagita riyangkal sa wano kuraratyo. Nay, hanya ngay manday tuyan, kaanakan. Pagpapintas nga ro, dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pa hikit dikan kan, kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singiran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Ay, talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kao na talaga. Saan? Di ka agdanag, taag-subli akto. Ngam saan pa'y nga ita. Kaano ngay? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak, Gordo. Di naktumang nga ta uyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag ka iso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, ti panagawid ko. Bye. Ay, sige. Bye. No kasta,
Imawag ni nanang kada kayo, tatang? Wen Rosalen. Makitam, di mo ila makaebtor ti Luka ngay nam. Ha? Kay liw na mo ila day jay so ngay nawagan na. Kundi talaw, sa ita, mailiw mo ilang raw. Kat, inayayo ko man Imbagayong agawi dun. Wen imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng nga masapol ngay aywam. No agawaid, agawaid. No saan, di saan. Awan na sakit bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no, yan ti kasasad na iti ayan ni insan mo alilyan. Wen man? Ay, kailiw ko ni nanang. Di na ngamin malagip da agawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day... Ha? Rosalen, Ala! Nanang! Da kayo kadidaytan? kitwan. Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Agpaisaw, Rosalen. Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilyan. No kaya't nante agawed, ada kanya na data in San Rosalen. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na. Gapo iti pa nang pabayan ka no ni Uncle kanya na. Wun nga ron. Kun dakkel tinaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang ba nagdata insan. Awanan yaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, syakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Ha? Lolita? Si kamong agpaisaw. Ha? Nagpintas kan. Ay miss you, Lolita. Ay Ay, mesyo to, gordaw. Ala, sumrekan na pintas nga asawa. Ay, di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista kudil tarupam. Kung tabadaw. Ay, bagbagay mau. Ay, kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay, na. Kas kalagtawon iti 40 iti kasta nga itsuram. Ay. Talaga, gordaw? Wun, bakit? Ay na, malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Ay na. Nay, mabit lang, gordo Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Asino ti pasyaram? Ken asino ka? Gordaw, pastrekam ta sa nga ilik ni Andrew, sarungkaran nak. Anya? Tapay? Isuti mawag itay. Pastrekamaon, ta sarungkaran nak. Agayat day ta kanyak. Anya? Ampang abakbakitan. Masuro na kay inayaw. Ay, ayan ni Rosalen. Rosalen! Ayan mau! Umayan, tatang. Apay aya? Ika pagpagaan dyan nam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Ni, apay ay tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din itilalaki amang sarungkar ken kwa na ijibalay. Ay, masurunak. Feeling balasang betag. Anya? Ay, pimintas mo ngamin ni nanang. Isungar mo da siguro na. Ken, di mo't kasta ti kayat yu ay tatang. Ti panagbalin ni nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa nang magawat itilalaki amang sarungkar ken kwa na. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na itikas dengar aramidin na.
At dapat mangisagot kan kwanan iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Ha? Feel na mga awatan dag iti sagot da kang kwana. Pag-aayat na Mike. Papadam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti churam. Kas kalagpaparam iti kasta kay churam. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Ado ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ikag bado iti nagayad abistida. Kain atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Ide, di mo kayat nga agbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta ngay churam. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Awan tatang. Naki-attend na rin ti birthday party. Apay aya. Kinapay nga, gluluwa kayo. Sumrek kayo man pay. Ay, jay nayo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jamming da. Kadua na. Nagiti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da kano boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na? Maki-boyfriend? Hindi na ko ni kabilangan ng asawa. Takas dayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangin ni nanang yaw. Nanang, agdarom ka nun ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarum nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tas ikamat lat tati pagaw-awidak. Kan maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagbigyak laang tanagkulit nga main. Aram kanyak. Ay basta idarom ka. Hagsagana ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay, natungpagan kan sanay. Ay tatang, pangasyaw. Pagsaritaan nyo tinasayat dahito.